fiti ni asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe for mema obibia akwa ba the battle ma GH emunya ba musonfo and am the trending news eba besomo eye Ghana ha de da na chese won sensem fufura woti a wan kasa wodwen wa ensi na aba betom ne Ghana fo na so mu hey na omu bobon na tesi ade ni aba betom say ye upcoming actress a the Beyonce asokwa ne nsemo wode aba betu dwa wo mra interview koso ne say ye na Mcbrown wa chese Ghana ha yin nanim se ba acting as abayo we de waje muntri akasa wo ya de chese ba ambassador se yi de waje bebre ye abayo yin sem ne se ye Maxwell mensa ye na husband no se akoba se akwanya ba se won bie ne ho fama se ne oba ne be ma di mpaso kita ho na one di one pra bi se sa brand ye ne de na ni one ho papa sa brand ye ne de ono wa target na che that's why kwa you obi dia na so ni name no no ne de even though say you obi dia ye na Ghana ha obi enim na makunu obi enim say na makunu no de still akwanya ne ba dia won twentwen so kra obe ma ne ho kwan na wey na bebre adwe ho ka se na se wiase ben kra na ebo mu ewie ye pa na eba no na nipa suban ni ene ya na nsen de ase ye da ye ndwen ana ye kasa kra ye mini to so ansa na ya kasa ye be pie fi etimu ni ye hwimu ni ya no mu bia na chese enu ani se ye pie nu ho ti se pipe apa ya nsuo no si ya eni control na abaye nsem a waka no odwen ho odadwe hu pomienu ana me sansa na obi na no akasa na obi a wo yesa no na kire se nkoye ida se bibi hye no ha ana se omo akasa adwen no ase ya yewe kakra because ase ne omo dwen wa omo nti ase ebi mu nsem omo ka kire se abayo we kawanu tum kama jan kra se sem na wo ye no kra na wotimi na ma emprishe hu nyada if say na ma no na mo no nya me hia bia owo bia o de kira ne dada kire se wa gentini ne kunu eye maso mensa no so on China na ma wo anon fa le chimba mbe fa o enti sa da ye so no ana nightmare na wunya no bo mada na so free mu enye sa obeda ache na wo da chance we bia na want to me answer biem na dodo ani se sa abayo we so ebi mu se mo so mo kan se abayo we se e boni deliverance ankasa efi se wo ba system ni mu na wo started in ye we ba system ni mu a ebe ye dempo na wenya ache se production for krabe fa na benya contract na sandi ye na wode ba no se for fame de ai na obo mo de ancha sontem efi se we je nya ade a Ghana ha sandi ye be ma wo fame na Ghana ha de se wo start na wo hunya san start ya enu mo na be bra wase ase Ghana for judgmental ade no ne ye no dere di na che se ye bloggers go bia fa no di kodi na se ye di kodi ko ekire na Ghana for so mu se wo wasem a wo kan ye no anken se wo be kan na se wan dwun asa na wo be kan no start se wo mo condemn a wo di abomoda na go bisa Tracy Boache na won kan nsem fa nkire wo na etiefo na atrefo mo ma ye show Adena na ya superstar na say bia actresses na say obi a odi dwuma bi oba system nim fofra all reading nyoma na omuko interview an sembi omutimi kakra de na say call against them and na say some ni monitoring eyi bia monitor man na say omukotena wono mo kasa I said that moment platform na wenya na so timi expressing ni hu yie etimi kanya nsasem emma Ghana so mu ebua say oh nipa we our talent or vision wo hwe no krampa ba wo ba no kram maturity bia wo de be bo man Ghana nemo omunya sa big platform no kwatena so a nsem mu beka nyina ye nsem hu kra na at the end in the wo focus enyoma mu pempo anka say that platform ne bua wo no na wo mo de akose enyoma na ma jijim di mpone a no so a
ye impuntu bia be come abrabo wana say mom contract na dodo no so e ka se there bi abayo an ontwa so wa haya ahaya na beboa na fisa na na ma de se wo so wi tia na na wo man yi mu a Ghana had the dodo na jina na matu mu preko pe ni bibie mu ne acting mu ne advert mu ni suba ne ye bi kra wo ye kra wa Ghana had ye fe dodo na wo ye sa wo be se ni din ana wo be batan ne ho ase ne brand ana be gu ne ni masede a Ghana mba bebre ana ti memufo bebre be so reti ama wan kasa no wo be lose focus na wo the bar system mu se wo be ate cheza ma won so wo talent etumi abemu no nti abayo ano ebe ya bebi ana no na start akopie no onfensi wa asem we de mani ngo so biem ana se engu ni wani masekra on sam back embe apologize say when hu ne ka wan ka ne ye na wonu wanu ne ho na che say instant fi wona Ghana contract mbie ma na fi say bebi e wo de fa ne de enye ade a ye dadwe ho a ebe boa netifo ne ahwefo me de ma no si se ne ansem yi ko ye na abaye Beyonce asokwa eka na ensem wadwenkyere wo ho enese adwenkyere bia wo na wadi ato ye comment section wo de amaye na won subscribe ye so abon mo de subscribe se ne be ya too much if dey kase di dwumedie bia atum wa won so won sa ebetumi akabe no wa kyere wadwen na me de manus na wo like na wo share de maye ye munua ba Moson for Messi count and then we think it's only ever some more. A hana me ma me kwana me di mo esi na me di manu besi krano ya wonko fuko bia won so ya se mama Juliet Ventures on the link kitchen equipment to person kitchen ye fe na we ra o pie ntem anu for mama Juliet number no e wo ase on a loan master mo loan within 24 hours. Ni answer your government worker wa Ghana na uji wo salary e wo controller we ye police military ni name no fa loan master number e wo ase wo aha and I made them more ABC that's in the sign Asia Macram. Too much GH. We did that say Japan. A break PM Besame TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody GDB. Madam I say love you. Too much GH. We boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey Isaiah Kodwampo, obetumi afem the great ampo mbrembren. Wonu me nka mo ni ehwe Too Much GH. Too Much GH. Mo ye too much. Na me so me ye am fire. Yo. Too Much GH nie. Ghana for ahwefo etiefo. Onipa bi a won subscribe e wo Too Much GH no subscribe wo na ehintasem ensema ebuafa on my Ghana so ena ye de bremu one God in ye the only one God in GH eho na de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo mo wiasa fa na ina me recommend emamo Too Much GH kra the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe Too Much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe Too Much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura